Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasenjuk kirang bas nong riboy, hakalai hui terik naitung aja pun rio, kelalik penkan mau biang, yo menteri ke sarkar jela, uba kami yak tanat boarding, uba met baling do. Hakabai day bakacing thot, jangka boarding hatam riboy, kapala pen soasat hado kata tai kipai ba nong song snong, wala kapung umnyam, kabadai ka silam permi boarding, kadan Hariboy district. Hakajing kan bikila patai kubor, usket tri jong senjung, uba PB Seliang. Ulai itu, baka daw baro kadai namar kajing IT ke sarkar MDA syaka agensi bantung kam yaki master role ba iklinemen kibatrai hapo ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited bat kumbakalong menta ke agensi. Menai Julai aja review nak liang jongka senjuk kirang masnong Hariboy district ngayo ikaban wanbu ya ka jitho nang batam pengkemau ikam kibide bat ka jitho palat jong di boarding electric ha ka Hariboy district pejini di kamat kepeningkong kalong ba kasenjuk ka tempau ba kasokya sibun hadin ba nak liang jongka sarkar MDA kala IT no aki agency nak bentaban peniat yang kebide bat jintung yaki musturul hamtam biki niki lineman bat kiwi kam kibede bat kadika corporation MEPDCL tidak kalian jungi kesenjuk nak hadin ba nilayo ba nikenduk ya ka MEPDCL ki don ku ba hadu sispaat penyumut ki niki lineman ki ba hadu menta ka ba kalian jungi agensi kampatung tinggilah yalik benkendu iki tentang abang gilik cakap MEPDCL ke MCL ke nyat cakap ke agensi pada ke nyat cakap ke MEPDCL tekan dia kalau bujung ini mungkin dalam senang bat ke jungtut ini jong boarding electric ke dia ke junduna plat jong kaban power dia nak kalian jong menteri beripek ya kenika power iba men balindo ila kular ba in ai ka pressure nak bentakan agensi bakat pentrikam kat kum gaji ikut ha gaji yasoi circular gaji kila ne kata agreement ka BT ha pedeng kanika agency bat kanika sarkar yang bat kanika department jongka power department ka ba arpat ka bana kalian jongi ngeliyo ban yeker na ka BD pa kanika jingte ka jing penbor jongka MEPDCL batte yo di smart meter bana kalian jongka sunjuk haduk menta nyimpat pediang kumbang liarai ha ka jingilang jongka sunjuk kena ba snong ba horkit hotang nyimpat pediang yo di smart meter nakadaw jongka jingkiu pala jongka belai kidon kilong yin ki bayetu ba hadin barte yo meter ta ha ka sibna ka bot ba sanhajan dibajar ka belai ka poi ha ka we kilong yin ngi syanong kendong mengitip paka Hariboy district kiba bun hi kadang de kinong rep kiba belas ngi kiba em da kam rep kamreng kamut bakal bu jing ki bakimsiu ya ke belai tidak kalian jong minister concern jong kanika power department ila ong ba ya kanika kam ladon kam suai kaban ai ka awareness program kaba kabatikna saki paiba nong sunong haga jing telang bak sunjuk ya kanika kam kumban sepen snow hang ni ba mencem sna miloyo ba ni keren akapor barang long minister power jongka sarkar Meghalaya Israel Mondal tidak kalian jong iru ila penpau keju ke jingkran ke jingru ke jing ayasaran bakadon kampan create ya awareness program ke bidang smart meter henry kumbolong hodo mentah nak kalian jong ke department MEPDCL kimpat sim ya kedu kesenjam ban create ya awareness program nak mentah ban ai ke jing sai ke betikna ha ke bidang ke jing trikam jong uni smart meter nama ke bana kalian jong kesunjuk ni kwa ban yok ke jing sai ke betikna ka ke jing per ha bangite e normal meter bat ni smart meter di ha bide peni nak kalian jungi ngel i4 lagi bakin ya kam stat kanang bangin yok ke jing sai ke betikna bat lada lasit lasai hal yok ke jing sai ke betikna ko ba ngin sa pediang ngin sekentai ha kata kupon hadin beliau ke jing sai leng bakanika awareness program kita gide start meter segi ke kalian juga sunjuk kirang basndong ha kan segi like wetrik na beliau asjar akan bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai la phya aliang du pu du sam chungki jela house name ar prasaw ka kai phot ka perthei ka lapinmi ka kerteng ka bernihat ha kamat hendai ka khubo ka jingsha bonsin laklet bat omshim lala ban pin pau nama email de la slam de la don hi jaga san pho kumbangi ki kinong song song iti bi ba ka berni ka
langbat ka border Assam. Hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam nge tang na Meghalaya. Kalong hap ring mo bag hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border. Ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapadeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.5 square kilometer ta hap hapo Riphoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jong ka leer klem sange Kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don ber ka border Assam kajing ya per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisit dangi pej menta ber kipor ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an Menteri rangba ka chila ong bogla tho shu Menteri rangba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupur Usam Henry ban ong ba Bernie hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo Kanong ba Bernihan ka don ha uput Usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena ka ta ka daw kini artli ki jila menta kis dang pin khre ban thau ya ka joint action plan